zaphinde zashintsha inamba lapha kwagoqa inhlahla ezanebhadi by uKhuzani bathi isikwazile ukuthi idlule ku-8 million streams lapha ku-Spotify. Ngani zakwethu, bathi-ke soku-album isibili ukuthi yenze lokho ngokwesipidi shama-million angaka ngey'nsuku eziwu-35, 8 million asewonke. Umzukulu-ke ohamba phambili kulokho i-album yakhe ethi ngifuna iy'nto zami. So ngifuna ukuthini-ke manje, sesiyithola i-update isikhona konke sekuphelele. Izophinde ithathe isikhathi-ke futhi niyazi, kodwa-ke sokusizama-ke sincenga-ke akukho esizokwenza ngani zakwethu. Njengoba ekuseni senze ividiyo-ke si-update-ayo bese-update sesiphinde sathola-ke lokho-ke, yingakho sesibuya-ke ngesipidi sizonitshela sizonazisa ukuthi uKhuzani sephinde wenza kanjalo ngani zakwethu. Ulokhu eqhubeka-ke nokwenza kahle uKhuzani nge-album yakhe ethi inhlahla iza nebhadi, ngoba-ke ama-streams or ama-views besiwenzile ekuseni bawungase ebusuku ngabo-1, so amanye besingakwazanga ukuwa-count-a ngesikhathi kuphuma ividiyo. Sesithe kuwa-editha kancane-ke ukuze-ke abe in line nama-views amanje. Njengoba nibona ukuthi i-album nayo iphinde yathi ukukhuphuka kancane from ekuseni isesekuye ku-15 million but edekile laphana kancane ukuthi 15,154,250-ke kwama-views laphana ku-YouTube. Uma uyihlanganisa lezo baloko YouTube plus Spotify ikunika 23,154,250. Lokho kwenza ukuthi nje isale ngo-6.8 million ukuthi yena ishayeke i-gold status laphana-ke ngokwarisa ngokwey'balo zakhona ey'dingakalayo. So abantu-ke niyabona ukuthi-ke besebenze kahle kanjani. Akapheli ngisho i-36 days, ngathi day number 36 if I'm not mistaken. Ngicheckela-ke iy'balo zami-ke lapho noma day number 37 laphana kuphi ku-YouTube, ngoba ku-Spotify yiwo lo olandela ngemuva. So ngani zakwethu, ngihlale nginitshela ngizophinde nginitshele ukwenza kahle kwenu kwenza ngigqugquzeleke. Angikhathali ukwenza ividiyo uma ngibona into enhle eniyenzayo. Kimi kuba simple ukuthi-ke ngenze lowo msebenzi loyo, ngenze ividiyo, ngi-edithe, ngiphoste ngesikhathi engiphosta ngaso ukuze nibone ukuthi nisebenzela kuphi, ngoba nisebenza kakhulu, nisebenza ngokuy'khandla. Abanye abantu bebengayenza lento if befisa, nami ngiyayenza nje ngoba ngiyibona kubalulekile ukuthi siqhakambise umsebenzi kaKhuzani ukuthi nina nimenzela kahle kangakanani uKhuzani. Phela umsebenzi kaKhuzani akwazi ukuthi uhambe kahle kangaka before siyaqala nje ukubona umsebenzi ongale ndlela kaKhuzani. Ngalezi khathi bafowethu niyazi lapha ku-Spotify suke sekwehlila, sekwehla yonke into, sekwehle nama-streams, ubone nje ukuthi yena abantu umfutho-ke awusekho ngaleyo ndlela leyo. Kodwa this time around angazi-ke noma-ke nenza ngamabomu yini ukuthi kuba niyaphusha nisazohlehla, kodwa noma abantu bengahlehla cha senimuphushile bafowethu, angifuni ukuqamba amanga, senenza kahle kakhulu. I-list yey'ngoma-ke still cishe y'fana nasekuseni, yingakho-ke zingekho-ke lapha-ke iy'ngoma ku-YouTube ukubonisa ukuthi zime kuphi. I-list isacishe-ke ifana, yingakho ngithe angenze i-summary ngibhale ukuthi yena sezikunamba bani, because ilokho kubalulekile ukuthi abantu bezazi ukuthi baphushela kuphi-ke. Album-ke ina-36 iya day number 37 ngoba ngo-2 phela-ke liyashintsha usuku. Angithi i-album yakhona yaphuma ngo-2, kushuthi sibambe ku-day number 37. Bekuyileyo update leyo nje esheshayo engifuna abantu-ke beyibone nanokuthi beyazi, be-understand ukuthi yena kwenzelani emcimbini kaKhuzani. La mavidiyo bafowethu angeke ahame uma nenza kahle online, akukhathaleki ukuthi iluphi usuku, i-31, i-1, so lokhu nina ngapho niphusha, nami ngapha ngizama khokho okusemandleni ukuthi ngithathe leso sikhashana esincane ngiphushe fast ukuze ngikwazi ukuthi-ke ihlale update, ngoba futhi asikwazi ukufihla umlando omuhle kangaka, into enhle kangaka yenziwa uKhuzani after isikhathi eside egxebhe 2 kwenziwa yonke into. Asikwazi ukufihla izinto ezinhle ezenza ngayo, kumele siziveze day in day out, ngoba lokho kuyinto ebalulekile ukuthi siyenze emphakathini. Nisikahle ngani zakwethu, sesodibana kuzayo, sesizoriphothana ngenye i-topic khona la kwi-Indofire Soweto TV.